Imao sam ideju za ovaj serijal da bukvalno ove knjige ovdje zamenim sa... Aj, nekako ovo mogu da dignem u ovoj ovdje kesi ogromnoj, u ovom cegeru. Imamo brdo ovih starih kaseta ovdje i bukvalno želim da zamenim ove knjige s ovim filmovima ovdje. A zašto imam pun ceger ovih DVD kaseta? Pa, to ću objasniti na kraju klipa. Stvari, nemam jedan, imam 3 ovaka cegera, puno ovih DVD-eva. Za sve mlađe koji ne znaju šta je ovo, ovdje bukvalno su bile ove kasete i na ovim kasetama ovdje se nalaze filmovi. Ali nekako je cool, brate, vidi ovo ko film i iza koji imaju scene i opis filma i sve ko na ovoj kutiji, brate. Ja mislim da ovo sad izgleda cool, zar ne, a? Ko ovi stari filmovi ovako poređani. Dobro došli ljudi, još jedan klip, ja sam Lukaful i danas radimo serije koje vi morate da pogledate. Ovo je bukvalno nastavak od filmova koje vi morate da pogledate. U ovoj epizodi sam odlučio da čisto pričam samo o serijama. Vidio sam dosta pozitivnih komentara oko ovog serijala i nastavit ću ga, pa zato ako želite možda treći deo ovoga, obavezno bacite like i subujte se na kanal. Napišite mi dole u komentarima koja je vaša omiljena serija i napišite mi šta mislite o ovim serijama o kojima ću ja sad da pričam. I pre nego što krenemo u klip, zapratite me obavezno na TikToku, počeo sam redovno da izbacujem TikTokove i na Instagramu postao sam mnogo aktivniji. Zato bacite obavezno follow i ajde da krenemo u ovaj klip. O da, ponovo, ovo je samo moje mišljenje, nemam skriptu za ovo, bukvalno samo govorim stvari koje meni prvo padaju na pamet oko ovih serija, pošto mislim da je tako najbolje nekako da kažem najrealnije iskustvo od tih serija, onako čisto iz glave. Pa ajde da krenemo, prva serija je Sherlock. Ova serija se radi o Sherlock Holmesu, ali u današnjem vremenu. Veoma dobri glumci. Imamo Benedict Cumberbatcha znam da sam pogrešno rekao ime. Da, imamo Benedict Cumberbatcha kao glavnog glumca, kao Sherlocka i stvarno je veoma originalna serija i veoma zanimljiva. Bukvalno ovaj Sherlock Holmes može da vidi i najmanje detalje kod ljudi. Naprimjer, ako primeti da imate negde dlaku na svom telu, on će moći da provali kod da imate ljubimce ili tako nešto. Zvuči malo glupo, ali bukvalno na prvom pogledu Sherlock gleda one najsitnije detalje i o tome može da provali odakle dolazi lik, kakve su njegove karakteristike, da li laže, da li ne laže i te hiper analize. Radi se u današnjem vremenu, pa Sherlock može koristiti stvari kao internet i telefon, što stariji Sherlockci nisu mogli da koriste. I ovo je veoma zanimljivo što bukvalno ovaj moderni Sherlock koristi i moderne načine da reši misterije i naravno stare one metode da provali, da čita ljude i sve te fazone. Zajebano je opisati te njegove metode, bukvalno morate da pogledate barem jednu epizodu da bi shvatili, ali veoma zanimljiva serija. Jedini problem je što je, brate, ima 4 epizode po sezoni i jedna sezona izađe u jedno 3 godine, ali veoma vredi pogledati ovu seriju. Sljedeća serija ili crtani film, kažemo da serija je Rick and Morty. E sad, ja znam da svi znaju o Rick and Mortyu, brate, ali problem je što je community, fanovi naročito su veoma kancerogeni i mnogi ljudi neće gledaju Rick and Mortya zato što su vidjeli fanovi kako su retardirani i bukvalno neće zbog toga gledaju seriju. Sean je isto nije htio da gleda ovu seriju, pa sam ga nagovorio, pa smo zajedno odgledali bukvalno jednu sezonu onako odjednom samo. Ova serija se radi o ludim avanturama Rick and Mortya. Rick je bukvalno jedan prepametan lik koji bukvalno može da napravi bilo šta, genijalac lik, i Morty je njegov unuk i oni zajedno idu na avanture oko svemira. Ova serija, kako se zove, koji većina ovih serija što ću ja pričati u današnjoj epizodi su za ono klince od 16 plus. Ako nemate 16 godina nemoj da gledate ove serije ali bukvalno su predobre, moram sam pričati o njima. U ovoj seriji Rick and Morty ima puno šala i viceva koji možda mnogi ljudi neće razumeti ili će ono biti ko fazon kako smeju da se zezaju oko toga, ali ova bukvalno serija se zeza oko svega, brate. Nemaju granice, vole da se sprdaju na svaku moguću temu. Veoma originalan koncept serije, mnogo zanimljive epizode, bukvalno možda u sezoni od 10 epizoda možda jedna ili dve su loše, ali ostale su sve predobre i dosta su posebne epizode pošto svaka ima svoju neku priču i svoju neku temu. Ja ovako ne volim nešto puno svemir i galaktiku i vanzemaljci i te neke fazone, ali ova serija mi je toliko zanimljiva pošto se toliko sprdaju i toliko originalno i toliko ima zanimljivih stvari i bukvalno ova serija je uspjela da napravi od svemira i galaktike i to je sve vanzemaljca, što ja nešto ne volim puno sci-fi, je napravilo mnogo zanimljivije. Zato obavezno ako hoćete neku komediju da gledate, komedija serija, pogledajte Rick and Mortya. Jako je
crtani, ali ono više ko serija meni. Sljedeća serija, jedna od mojih omiljenih, je Breaking Bad. Bukvalno sam uzeo ovu seriju da odgledam ponovo. Ja sam bio odgledao ovu seriju pre nekih 4 godine. Isto postoji film El Camino, ali prvo pogledajte seriju Breaking Bad, pošto nema smisla El Camino film ako ne odgledate seriju. Ova serija se radi o Walter Whiteu, o profesoru hemije i bukvalno u mnogo lošim finansijskim situacijama. Čovjek ima 50 godina, ima sina koji mu je invalid, jedva preživljavaju od meseca do meseca i bukvalno im još dolazi neplanirana beba u život. I što je najgore, Walter saznaje da ima rak pluća i da bukvalno ima još par godina života i pošto ne želi da ostavi svoju porodicu bez dinara, jer ako nemaju Waltera bukvalno ne može porodica da preživi, jer Walter i sam radi trenutno kod 2 posla. Walter odlučuje da sa svojim studentom poče da pravi drogu, da pravi onaj crystal meth, ne znam kako se to kaže kod nas. I bukvalno vidite preokret čovjeka koji je ono bio najnormalniji čovjek, profesor hemije, koji bukvalno postaje kriminalac i počinje da proizvodi drogu. I ova serija je mnogo realna, pošto imaju mnogo realnih limitacija. Neće biti ono ko, napravili smo drogu, prodali smo drogu, postali smo odmah bogati, nego imaju brdo problema koji moraju da urade, pošto je to mafija, imaju nivoi koje oni moraju da pređu, ne mogu samo odjednom da krenu da prodaju jednom, moraju da budu dobri sa dosta ostalih mafijaša. I Walter White bukvalno upada u taj svet, od jednog normalnog čoveka postaje jedan od najjačih proizvođača i dilera droge. Veoma zanimljivi karakteri, bukvalno možete vidjeti kako se menjaju karakteri tokom ovih sezona i kako bukvalno ima mnogo promjena kod karaktera, što mi se dosta sviđa, pošto se njegov život promenio od profesora do drag kingpina u roku od par meseci, u stvari, ili godinu dana, tako nešto. Ovo je, da kažemo, malo starija serija i još uvijek je predobra. Bukvalno sam gledao od prve sezone, evo sad sam na drugoj sezoni i bukvalno je predobra serija, ono, ništa je ne fali, jako je prošlo ono par godina. Zato obavezno pogledajte ovu seriju ako volite nekakvu kriminalistiku. Sljedeća serija, više ko dokumentarac, ali nekako je urađeno prebrutalno, više onako izgleda ko serija, nije onako ko neki najobičniji dokumentarac, je The Defiant Ones. Ovo je bukvalno serija o Interscope record labelu i o reperima najviše. Ko ne zna, Interscope record label je jedan od record labela koji je napravio Dr. Dre-a i Eminema i Snoop Dogga i Tupaca i Biggie-a i još brda repera. Jedan od mojih omiljenih muzičkih žanrova je rap i to je old school rap i bukvalno ako obožavate old school rap i želite da saznate još više o tom rapu kako je nastao, možete pogledati ovu seriju, pošto u ovoj seriji imate brdo poznatih ljudi koji bukvalno pričaju kako je sve nastalo i kako su uspeli da postignu ovo što su danas. Imamo i tu i Dr. Dre-a i Eminema i Jimmya i Vina, Snoop Dogga, Puffy-a, brdo rockera još. Bukvalno ova serija objašnjava kako se muzička industrija promenila od kako se taj Interscope record label pojavio i bukvalno ovo je priča koja počinje negde 80-ih, 70-ih sve do današnjeg dana i bukvalno je predobra priča, pošto vidite ono od klinca na ulici kako su postali jedni od najpoznatijih i najpopularnijih muzičkih ikona danas. I prelepo snimljena serija, nije ono najobičniji samo dokumentarac ubaci bilo koji kadar, nego stvarno kvalitetno odrađeno. Može se da vidite ove nenormalne priče, bukvalno vam Dr. Dre priča kako je nastao NWA, imate naravno i Ice Cube-a, bukvalno ako obožavate rap pogledajte ovo. Isto ima dosta oko roka, pošto Jimmy Iovine je bio prvo pisao pesme i producirao za rockere, ima malo i o Beatlesima, svima bukvalno ima, brat, pošto je Interscope ogromna kompanija, bukvalno imala doticaj sa mnogo zvezdama današnjim. Zato ako želite pogledajte neki dokumentarac, ako volite muzičku industriju, ako volite rap, obavezno pogledajte The Defiant Ones, imate čak i na Netflixu. Sljedeća serija je The Office i ovo je bukvalno jedini sitcom koji sam ja mogao da odgledam. Ko ne zna šta je sitcom, to je bukvalno ko Friends na taj način, znate, takav tip serije, ali ovo nije tako ko Friends, ovo je više mockumentary. Ko ne zna šta je mockumentary, to je bukvalno dokumentarac koji nije skroz dokumentarac, više ko sprdanje, ne znam kako da objasnim. Cijela serija je snimljena ko dokumentarac ovih ljudi. O da, zaboravio sam kažem, ova serija se radi o kompaniji za papir. Ja, dobro ste me čuli. Prvo zvuči, čekaj, ti hoće mi kažeš da serija o kompaniji za papir koja je kod neki dokumentarac, da je to dobro, da to treba da gledamo. Da, bukvalno ga pogledajte, pošto je meni presmešno, ima previše dobrih karaktera. Bukvalno su uspeli da naprave seriju o kompaniji o papiru da bude zanimljivo, što je meni nerealno. Bukvalno ćete imati predobre karaktere, ima koliko sezona, čekaj da vidim. Ima 9 sezona i bukvalno ovo je serija koja pustite onako
da ide i opustite se, gledate i onako se smejete. Ima dosta originalnih fora, dosta onako konflikta između karaktera, pošto bukvalno svi znamo da na poslu imate sigurno neke ljude koje ne volite i sad zamislite dokumentarac gde ovi ljudi bukvalno konstantno imaju neke konflikte i pokušavaju tokom 9 godina da svi zajedno žive u ovoj kompaniji i da rade. Bukvalno odgledajte jednu epizodu i shvatit ćete o čemu se radi. Mnogo je zajebano pisati mockumentary. Steve Carell glumi jedan od glavnih glumca ovde i ko obožava Steve Carella i njegove komedije bukvalno mora pogleda ovo. I zadnja serija koju ću danas pričati je Mindhunter. Ova serija je veoma originalna i mnogo mi se sviđa. Radi se o FBI agentima tokom 70-ih koji su bukvalno krenuli da istražuju serijske ubice. Čak ovi FBI agenti u seriji su dali naziv serijski ubica. Pre ovih ljudi nije postojao ovaj naziv i oni su bukvalno napravili naziv za serijske ubice. Sad kad čujete serijski ubica odmah znate šta je, a tada bukvalno nije postojao reč za tako nešto, pošto u 70-ih u Americi su krenuli veliki broj serijskih ubica da se pojavljuje i da se veliki broj ubistva dešava. I ovo je istorijski tačno, ima nekih malo fikcionalnih delova, ali veliki deo serije je istinit, što je malo jezivo. Jedan od najzanimljivijih stvari u ovoj seriji je glumci koji glume ubice, pošto ove ubice koje su stvarno postojale, baš karakteri, da kažemo, mnogo su posebni, imaju svoje neke tikove, svoje načine kako pričaju i ponašaju se. Imaćete neke skroz normalne serijske ubice, ako to može da zvuči logično. Bukvalno će biti neki serijski ubice koji one najnormalnije pričaju, ko što ja sad pričam u kameru, a imaćete i neke one koji su skroz otkačeni. I šta ovi FBI agenti pokušavaju bukvalno da urade? Pa oni pokušavaju kroz intervjue i kroz priče s ovim serijskim ubicama da saznaju kako serijske ubice funkcionišu i šta ih tera da ubiju. Kroz ovu seriju ćete čuti mnogo čudne priče koje su istinite. Bukvalno ćete moći da vidite nekako iz prvog lica kako serijski ubica je razmišljao u tom trenutku. Njihovi intervjui su bili uspešni i bukvalno su uspeli da naprave profile za serijske ubice i mogli su da provale po starim serijskim ubicama šta bi nove serijske ubice radile, pošto nije sve odjednom i nije sve bez veze, bukvalno serijske te ubice imaju način kako i zašto ubijaju. I ovo dvoje FBI agenta je uspelo da napravi brda profila za ove serijske ubice koji su pomogli u mnogo pronalaženja ovih serijskih ubica i hapšenja njih. Dosta ovih serijskih ubica su najnormalniji ljudi koji žive u gradu, ono koji nikad ne bi provalili, ali uz pomoć ovih taktika što su oni uspeli da nauče kroz ove serijske ubice, kroz intervjue, uspeju da provale u normi ljudi ko je možda serijski ubica. Mnogo zanimljiva serija, prelepo snimljena, ima trenutno 2 sezone, mnogo volim taj stil i tu odeću iz 70-ih i te stare automobile, ceo vibe da kažem, znam previše sam na TikToku, ceo vibe serije je onako perfektan, bukvalno se osjećate kao da ste u 70-ima. Glumci za serijske ubice su, brate, predobri, znači bukvalno imate osjećaj ko da je taj glumac taj serijski ubica, ko da je taj glumac stvarno uradio te katastrofalna dela. I ovo su sve serije koje sam ja danas spremio, ja se nadam da se vama svideo ovaj klip, ako jeste obavezno bacite like, ako su vam se svidjeli ove serije, napišite mi dole u komentarima šta mislite o ovim serijama i koje su vaše omiljene serije, ako želite sljedeći deo obavezno lajkujte ovaj klip, subujte se na kanal. Ovdje bio sam rekao da ću objasniti zašto imam ceger pun ovih starih kaseta. Pa to je jedan projekat koji ja planiram da uradim i taj projekat je malo veći pa ne znam kada ću ga uradim, ali kad krenem s ovim projektom ima da snimam bukvalno sve što radim. I sad šta je ovaj projekat? Pa ovaj projekat je bukvalno moja ideja da napravim jednu retro sobu. Sad šta to znači? Bukvalno želim jedan deo tavana da renoviram skroz i napravim ko neku chill dnevnu sobu gde će bukvalno većina stvari biti analogno. Sad mnogo ljudi ne zna šta je analogno. Kad kažem analogno je ovakav tip, na primjer kasete, CD-ovi, stare ploče za pesme. To je analogan tip medije. I ja želim napravim tu sobu da cela bude analogna i da bukvalno bude ko neki dnevni boravak i da bude jedna ogromna polica sa filmovima, sve ovako ove kasete da budu poređane i bukvalno da tako gledate filmove, bit će naravno jedan ogroman, da kažemo, televizor koji mora da bude HD, mislim nećemo da gledamo na starom TV-u. Ipak ja volim kvalitet. Ali nije samo oko filmova, već želim da stavim stara pojačala, stare zvučnike. Imam ja gramofon koji sam skoro onako malo popravio i koji može da pušta ploče. Imam isto i dosta ploča. Ja dosta volim
taj stari tip muzike i bukvalno želim da u toj sobi imam ploče, da imam DVD kasete, da imam one muzičke kasete i to imam i to čak želim da napravim i onaj boombox. Isto da jednim delom bude jedan deo za snimanje, ako to ima logike, želim da napravim tu sobu da možete onako da chillujete, ali isto da ima i ekstra kadrova za snimanje. E sad, to je ogroman projekat i dosta skup projekat, pošto moram da kupim garnituru, moram da kupim TV, moram da okrećim, moram da kupim tepih, moram prozor da zamenim. Ima puno posla, nije samo ono, kupi garnituru i to, nego mora malo i da se bauštel radi, da kažemo. A to je jedan projekat koji ću možda u buduće da guravim. Ako se vama ovo sviđa, ako želite ovaj projekat da snimim, obavezno mi napišite dole u komentarima. O da, i veliki pozdrav za sve ove ovde membere, hvala vam puno burazeri što me podržavate preko membershipa, veliki pozdrav za vas. I ljudi, ja ću ovdje završiti ovaj klip, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja, zapratite me na TikToku, Instagramu, bacite like, bacite komentar, znate već šta treba sve da radite. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozić, vozić!